Abronye onko chena JFK. Oh God. JFK ntie me wa ha ensem we started say koso no moto ho no na mo hwe san say wo hye Canada Japan botom wo be contest sika ode ma wo nti wo hye ni botom enti wonim say wo kasa ni botom ho no be yi wa firi wo JFK wo a wo ti say kontomire a ye dija aka won say de kontomire emre a ya sa de akaja hwe say de kontomire ni be ye mo 2016 abronye no ye campaign man na ado aba yi wo JFK ye jama wa wo betimi aye adwuma wo se ba se ye je internal election ni wie ne ka se ye kwaje ye no e fere se campaign wo wutimi kasa wo JFK wo kasa na wusu me ya akora me ye oba metimi kasa ye sene wo abranya mra hefa alestete Canada Japan station adano opposition station a minority leader kwa free bu say meet ye go radio go da na say o man FM na meet ye JFK na uni Ghana ho ha ye ko mampon hini agie opanimu ani turu mafu dwene ekogina ho a so ye akani akanfo ye ye obempon say ye kogina npa so ekohia asore dem kaka say asore dan kasa ye wuso wubu ba ye so ye tebe that means a Christopher krase ye ntoma kramoni na se sika be kan muhia asema mo kan no wo na wo hye nkrofo ati wo Ghana ho wo ko ho asofo bi no twetwe sika ma wo mo Canada Japan wo so dan PP party Canada Japan so wo do ye party se ko do party ya party na men no no ye Canada Japan no wo se enne NDC fo nkwase asema ekoso wo kuro ibu hwe nkwase asema ekoso mo te se Canada Japan ene na chidifo no mo ye be condemn bi da aje ya no ye ya ba omi aso won kasa na ese youth na maba sese no sa generation no ensamfo bi on betanu no mugidi ana ye no bi wa ye kasa ma alaji ba omi a ala se tabeto kasa ba omi ada chi na ni befura JFK wate anasa wonte ye JFK me se wate anasa wonte ye mutibi Canada Japan na chidi foti mi ka kasa Samira ya shawo ni na se ko bi yere one ne te ye me se JFK wate anasa wonte ye ha me se wo ti se kontomire wo chairman no ono ya chechede odam na bi so ye nwa ni ye dum be die no ye party yi sai sa mo efi se ye farm ye party yi mo nyo da mo nko mo ba ye party because we should Canada Japan bottom na mo fo sika na e bibia the president ko for kan na mo te ye wo say wo chairman ono ne ma ye 10 wo so ye doctor ye sika ni na bia wo ba ye ba kwa na amiemu eti se ye ba se ye to aba sa wo chairman no ono to na ne ma ye 10 no so anto ama wa hwan na eluso enti obi ahu hia ewiase obi ahu hia mama sika adi manim kanti sika enti no muntimi nka no kure nkyere nipa dia kompra ko ye o party yi mu musimu hu ye me se abronye onko china abronye ko disciplinary committee no kura ye kura be demonstration etia no chairman onko ba bia 2016 ye campaign Success Radio and no so no ye Canadian to ye Success Radio na ye friend say abronye ebe kasa ho ne ma e friend say oksiadoye mu nya be oksiadoye Success Radio abronye kasa se ya na Ghana wo so ade be cheme yato aba abronye twa odwan ti ebo Charlotte say dua so ohwiem e ma ye friend say NDC a obewu sa de we nyono wono a sacrifice abronye de ne kra ato ho ama party we ayi master enye sika ene ade nyino ye ka chemu play abronye on man ne Justin Kodua me se wuti se kontomira ye de akaja enti ye ka tira wo se abronye no oyoja enti manendere abronye oyoja enti mo manendere mo nkodumu nija kwame me nko ba bia kwame ba for me se me ya me so darling papa one people me se nko ba bia omo pom ntwe abo so party no so omo pom film nye demonstration tia omo nsem hunu na modi wa party no mu ya bere mo ye no bi wo ho no ye kra ne ye di party ye chief collaborate me ba bia na mete e won kan na mete NDC ko finfini obi nya akora bebo ne ye didi akire na mo na ye nya ahwe wo mu no plant kra ye nya bi ntoye na mo sori mo adidi wo mu mo madidi wo mu mo yire no madidi wo mu mo na mo so de party yi ba fam wo bi kasa mo ma ne nkasa ye samfo je friend say o ma Kofubeke biasa monte dia and they turn a blind eye to this one too. I side with him. Say if
they will sacrifice him for the peace of this party. We all support it. But the party should tread cautiously because any action taken abroad might backfire. And what they will have to deal with, I'm sure, won't to mean into one tread cautiously. Madam Namakano. Woman yendi no kwarum fama ye ho yenya per ye ono de ode asomdwe ba nya de obi bokọ akọbọ obi na obi zi wasema amombo ne bi na ono de asomdwe ba it doesn't work like that. Let us treat all persons equally. Let the law apply to all the party members. Ono no de asomdwe ba nya de bi no mo badwe ndem ho de untouchable. But some people you can coerce them, other people you have to allow them. One for them, one for your party. Until I will urge party leadership that, insofar as they are not ready to crack the whip when it's against a certain group of people, they should allow other people to be. After all, they have decided to allow everybody to do whatever they want to do. Now, chief. Baby, I know uncle baby I china me na me so uncle. Oko kra o ye ba ye be friend ma abronye uncle baby Monsieur JF compare on resign to secretary. Enya ade obe we ni biom tin nya ade a obi abe vote ama no krapon. Who ye secretary? Who ye pese e ba pa who crowd in who ye ka enya bibi ntia ye be ka se who crowd ka han na party no back ko position. As a secretary juma be na wo ye. Communication form untimi nya juma de na utimi ka fa ho. Logistics kwatade kwa yentimi nya be ye campaign as a secretary of this party umutu ya woka umma odan free udem ne dan no haya zoom la haya o menim ha oho na odidi mame nkasa otina ye party scan oditina the light bill want to abi water bill want to abi o wada dem free ye or rented apartment mo atade kwa yentimi nya be ye campaign atam didi na ekoso Ghana krom ha MPP form nipa bakwa atam didi no JFK was wadana because was sponsor no say was sponsor the election see and so want me nkasa JFK abronyo nko bebia wo obedidi atam enne obedidi afibo na yeso ye be abeka ho na yadidi atam na aka JFK we are ye do be yet to say nam ye the bill to say na abronyo nko bebia who JFK who Kennedy who answer na lose election who ni mama me ka show because ye hu anu ye campaign mi e wa ma hu obebia dara entu ube kasa ye na ekọ brew grassroots na ukita sikano do ara mu ko hihwe sa baaye no ifa na odi ko ye campaign no fo amutie ye mechacha ma ablonya nko ba bia me ablonya okọ aka me bubufu pa fe voice yan kasim bion general secretary wo gu party no hwe February or the carta ba out ebe kasim mama obi anya campaign ono bu ka Japan buso abo papo ebe buso yete yese o ye the abo papo ko discipline committee ya antehwe and abo papo asa betoto bomb still ya antehwe show voice tie nie sticker asema sticker ka ye na ye what is a party pay for affair na idea ablonya de edebe no aye ha je pay for ni ye no omo ye ateke party ni just kodua ama for convince ye say kesa ma omi obate ma oma anya possible uma biem because only to me utimi gina ona so ema party discipline bem because wo hwe de onobu kajapo ye a wo di party nanum twetwefom hwe ade okoye no mampon mankasa abo papo beto bomb monkasa na tu anopo awio anajo omo atake ba omia monkasa abo papo ba ya yi ablonya beka wo ye ndi program ko ni wa mantu wakasa dia musomo yede na za party de ze de mo ye agunu
de mo ye party no enye Mama Kennedy atomu nyina because sika kakra de befo wano kekenti asa wamo wo ya akwa de anwa kakra afo wano se ya ma mu ni bia dinti mutimi nkasa mo gu party no mo ma party no nya akono adai ono bu ka japo wadi obia tabo party ni just kodua edie ba pa na ono bu ka japo mutimi mo ampai fo mutimi nya mo na so e ma discipline party ni mo ma lente no we ni yehwe yetimi wini party yetimi wini power ade amuye amono mu ka japo ase one day okasa obi anka bi eti ne kwofo re kasa obi anka bi na tu de biom do bi ba betro bi odi ba omi atem ende mu hu eno ne de mu hu eyema but obi ba no ba atake kan dia oh ye de ne ko there be de mo ye no ase mo ma party ni mo nya akono just kodua mo nyina mo ba ko sa mo nko fo mo group no ye be ye campaign den ma mo nyina ba ko because na ka man for convince ye but as a still who should be bottom abronya sembe no aka wo ka no kure na mama na ka no kure no ono bu ka Japan ekobua A+ emani wini MPP seat engela party no masho nwa semaka woma A+ waso obi oso do MPP o tibi sponsor obi a won MPP eka so no nyi ni seat eno no de ye nka e party ni ye koka wo ska kaya ma no contract akaska be no wo contract ki de ma voice ko aka voice so ba ti ba bo party o de abi aya no kule street light clock yesi ki de ma constituency chairman ono bu ka Japan kokko to kom ya de ma na yele mum yanka grassroots amoso on true grassroots mo tira me contract on timi jema grassroots for say contract there ye former grassroots for no money do wanye ama na yira no ajama ne ba wajema na danfo no ko dibu 30% ni aye di wo party nim because wo kana adwene wo twantolo wo twanto to konfo so wo party nim eto bia timi kana asem oye obeka se na me hwew na moska So I say ye share yenya ye Papa Kennedy kwan a odi MPP afa so the voice ye campaign nipa bre yo nipa bre papa na me ade ba ko na ye meya na se na Dr. Bawumia eni na bia no na ye woni pa bi so aye se kakape kekeka yen abra na ye ni na susua pa se abronye na wo mo frɛ no mo frɛ ne so mo ye dey e fi se abronye ye na dwene se wo kase no ye se so wo oba a onni be ma na ye bu ni dwane oba a onni be ma no on na ye bu ni dwane because it's MPP for the way ya Kennedy didn't pay you to from Kennedy I'll give you showdown. Bawumia, I'll give you showdown. I said Nande Kufado a Papa Kennedy on respecting one. On respecting Bawumia because Kennedy thinks say always only the man only in charge of the MPP no. Kennedy to make a cancel no. Maintain say the Kennedy are discipline or what meeting no. Say discipline community no. Maintain say African Kennedy war na Kennedy or brew nipa or brew wine so.
Abronye wuni bemena. Oh, honey, come on. If the voice is saying which way. Now or beer, maybe beer, me babboy your beer 20. No, but not kasa kasa when you offer. Are you going to stand there? No, the same thing. I was want to make Kasancha me ben respect. It goes where respect. We have to respect the person to receive respect back. So they say, what me say ye Jimmy, ye MPP for your kwasia for. You doesn't know why you belong to this party. Oh, discipline a committee no. Mama Kennedy, I can't boss where the D in Nayatum. Let's abronya is tired of what is going on. Na abronya the name quite to swa. Na abronya mumo be fene so won kwene. On kwene. Na one fact Muru mbechirechiri. Nti obi a wo ha wiwere. The voice e. Abron na omu so nko o me dey mo. Okwa akosi, okọ discipline committee wo no okwa akosi kan yire kakraka stella ni draws anazo kosi die be. Okosi draws na ko hata wo party of omu mfomo asemu femfiri onko na just ade a waye no so be lusu. Just sa abronyo no de nani esi ni be lusu poto. Cause abronyo ye darling boy you. Oye ye darling boy abronye eka executives na omatimi agina brane e show party no odo ye ba power 2016 abronye nya position bia nche ye beto about 2020 okona na do so bebe ma na do ka chance abronye the way we good me do ko share CEO ni ba bi say ya wan hwa wan ko bomo where you can say one be communications entitina ho abronye tie ye e communicate ya ye ni so ye na be catch ye say kotia omra o mebere just ko dem de fuoni wani akakraka te say ne ye chinchim hwa no pa ba bi tam de yenko ye ni ze ni abriu ye ni abre so obi nso na etia wo hwa so na mo wani bodan se wani etitu atono se de benyo amfo asema fem free so wankwa wo hu e ni bra abre